Kei te whangatonu tētahi mātanga hākinekina Māori kia whakaurua ngā tākoro o Neherā ki roto i ngā akoranga kura. Kua ono marama inaia nei te kokoraho tiriti o Waitangi a Hākau Brown e tāre wāna. Engari tērā pēr he wā poto noiho e toi ana e rongo hiai e te rōpū whakamana i te tiriti. Ko ngā momo hākinakina kaore e tino kitea I e nei rā, hei tā Hākau Brown nā ngā mahi takahi a te iwi Pākehā I ngā rā o mua. Traditional games were lost from our society in New Zealand, basically through a process of colonisation and also just through history, some of the legislation passed. Kua ono marama I nāia nei tana kokoraho tiriti o Waitangi e noho tāre wāna, ko te ngako kia whakaurua ngā tākoro Māori o Nehe ki roto I te mātauranga. It's really, as a teacher, looking at ways that we can help Māori kids, but not only Māori kids, all kids in school, achieve their potential. Neke atu I te kotahirau ngā tākoro Māori e mōhiotia nei, kua tīmata ke ētahi kura I Aotearoa I tā wāhi hoki ki te hauhake I a rātau hei o rangatinana. He oi, kei te kuare tonu ētahi. You just get to wonder about educationalists overseas being able to utilise traditional Māori games, yet in New Zealand it's a little bit lethargic. Kua whakairitea te hui tuatahi ki te rōpū whakamana hei te marama o Pautū te rangi, ko te whakapono o tēnei kai whakawe ka tutuki. Mikey Sherman, Te Karere.